period tai na lutuk hi engwange wen chu kan thil hriat chak zong tak mai period tai na lutuk hi engwange a hlaumem ti chungchang kan soidon ani a angai nomin abeng war thak le ngotang classic lai December January February hian khuwa avot via vitilovin nilum hi han hung puakila asa em mai si hi engwange ni o classic lai hian kan omna le hian ni anai bera asa em tur angai ni amaro chu khovel marlam hi mizoram hi hantibi kela ni hlat zong in a eu chuaka chim to patangin ni zongin minron chhun tlewa alum theivak lo ani in nek thoi thuak ang ani zan ain chuna toy zoka hengte wang hian thlasik lai hian mizoram chu avot vur thin ani hem amaro chu kotlaya thuin ni zungkha han hung puak che ila perpendicular in ni zungin inung achuna asa em thin ani ni zungin direct right angular achuna wang che khan khovel eu ang nilawin ithut awang khan ni zungkha alum em ta thin alo ni vai marcha te bu tele a savun kan puatur te poniang e kan phodon ani chuan ni hoi zong in kan kam ka nga a perpendicular theyang bera kan da khan alo ro main asem em don alo ni ole kan thupui lam lo hoi toila kan period a piangin chul chung thuana endometrial cell thi to am tak te kha noi depin blata an lo chuak ve thina ni achang chon endometrial cell dormat mul thep angkha chan engemo wangin chul chung bang atanga an kho thak nu khan chul pona thimai lovin an trowa an nunga period don piangin an thangliana thisen te po an ti chuak ve thina ni hei hi endometriosis kan te ne har sanna le nom samlo na chi sang an siam the ne tin an tro na huna zerihin endometriosis te hi mingdang kan phua pelvic endometriosis te adenomyosis ti te tin ovarian chocolate cyst ovarian endometrioma ti te pon kan soibo ko me tin scar endometriosis ti te ectopic endometriosis ti te khatiang khan anom na huna zerin mingdang kan vo thina ni voina kanon soitum ber te chu pelvic endometriosis te adenomyosis le ovarian chocolate cyst te anni hengte hian thinei taina an siam thina ni pelvic endometriosis han soim sapotila chul chung se langkha chul nunglama te tai khuar laya tele kumkuru chung a omril banga te le serkotop chunga te po an oma an thanga thilin charbet te an siam thina ni ril te chul nunglam te chibom tele chikong te anin charbet chial thin ani pelvic endometriosis hi meichia fanei thei to 5 to 15% te hian an nei pal thei ani anasat dan azirin period don le period line an tai te na an mong hlom te na an mong ko te thlengin anei mem thei bok ani an period atam kherlem lova period apiangin an thangliana har sadna le nom samlo na azol tol bok thin ani panina chuan adenomyosis endometriosis chul banga ite pon kan soi theyome endometrial cell te kha chul bang ti hrola an thanglu ta zoin an se uthuk tola an pung tuala tin khami chom tu thi sen jam te kha an lo lian an thang liana chul bok lian chul banga khan bok lian sektul mai an siam ta thinani an thang lian tuala achang chuan chul ti sol kara te khan period line thi tlem putin an tlingkhom ve thin bok ani chul chung korong nen anin zoma anin kalponi hei hi HSG x-ray chikong x-ray kan ti na hian dai han ka lu che hian chul banga te po alut pheve chiai thinani adenomyosis nei howa chuan period don atangin period to thlengin an kong te an tai te ane em thinani an chul alian tiala an period po atam tiala tin an tai anatol dol bok train ani ovarian chocolate cyst hei hi ovarian endometrioma ti te pon kan sei thina endometriosis chiboma ovaria endometriosis ti te pon kan sei thei ome
chul chung thuana endometrial cell kha ovary chiboma an trowa cis te siamin zoin chu cis chu athanglian tial thina ne hei hi period ta piang in cis chunga thiaput ve zia wangani cis chunga thi sen klingkhom chu rei tak nuwa chuan chocolate color angin an om thina hei wang hian chocolate cis ti te pon kan soi fo thin bokani chocolate cis hi pelvic endometriosis nei zinga som niatanga somli 20 to 40% in an nei theini anti tin period taina an siam kherlo thei period po anti tam lem lo thei boka amaro chu cis lian tak ani chuan tai bok te period laya tai nuam lo teng tung te an siam thei ani heng thil pathum kan soi tak thi amalinemo tin akopinemo an pathum po hian anom rual thot thei bok ani endometriosis lom na chan hi engeni ei thil poimo takani amaro chu chan hi riat chen chia ani lowa ma serin dan sang awma retrograde menstruation period thi kha chikonga luang lu ta chul hnunglama atla a tiangchon pelvic endometriosis te asiam thina ni anti tin chibom chunga period thi kha afar thak khan ovarian chocolate cis asiam thina ni panina immune system problem period laya chul chung thuana khok to kha kan immune system hian atiluma ase noi dep thina ni amaro chu immune system problem aum wangin mithen khata chuan cell ti hlumlo athi bang te kha alom pal the ni chung te chu mundanga omin mundanga te vatlain antrowa endometriosis an siam pal thena ni genetics chung ko then khat te mithen khat te chon endometriosis hi anei du bi ka in an fa te le zel te pon anei du bi ni hriat ani blood and lymphatic system in mundanga ashwaya endometriosis awathlen theibok ani tin inzai chi rang hei cs te DNC tele hysterectomy kan ti chul zai hon hetianga te hian chul chung thuana sel kha in zaina serra te khan in zaina umbanga te ser lama episiotomy kan ti nanga te po khan lokai palin tro theya endometriosis scar endometriosis te po simple theni antene hormone endometriosis hi estrogen hian ati thanga progesterone hormone hian atire thung ani tin bone marrow stem cell antilea bone marrow stem cell heng hianin heta chulbanga telo kalin adenomyosis te athlen emoni o ti ten an soibok thin ani endometriosis omduna bik te an omem endometriosis hi nuin anei chuan afanuten anei du bik leni pasal nei lawa leng reitele pasal nei ma se fanei lok lo te hian endometriosis anei du bika tin kumnau pangte a period nei tran entirnan kumsom pakhat malam atanga period nei tran tamai te tin period jinglutuk ni som ni pasari aya jing khatianga nei tlau lawang chi te tin period nei reithin nisari niriat airei thattina period nei thin tele thi hul har te hian endometriosis si an nei du bik emon si o antibok ani le endometriosis hian eng har sat tange eng har sat na tenge athlen theile e poimo kho maya period taina te athlen theya period tam lutuk te period nalutuk mai ang chi tele tai bok de siam theini tin endometriosis kan soitak chi sang pelvic endometriosis ti te adenomyosis ti tele ovarian chocolate cyst ti te khan infertility now pai thelo na kha an thlen theivek bok ani tin chul pai na chance te chul bok zai na chance te asang chho bok thin ani ole to bera chuan period taina inemo itai abok inemo I period atam minemo now ipai thei mai lo chuan emo hei chelam specialist nena ikalvat don nia ole kalome